Ni amakuru yihutirwa tugeze muri aka kanya maze gutangazwa na leta y'u Rwanda avuga yuko indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko indege y'intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yavogereye ikirere cy'u Rwanda ndetse igwa umwanya muto ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Yemeje ko iyo ndege yahageze ahagana saa 5:20 mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 7 Ugushyingo 2022. Yakomeje igira iti nta cyemezo cya gisirikare cyafashwe ku ruhande rw'u Rwanda mu gusubiza, ndetse iyo ndege isubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'u Rwanda bukaba bwamaganye ubwo bushotoranyi, bubimenyesha guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera ko byabayeho. Ni bikomeje kugenda bivugwa rero, byose bikaba bishingiye ku mubano utahagaze neza hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ushingiye hanini ku mirwano ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri M23 ndetse na FARDC igisirikare cya Kongo. Bikavuga ko u Rwanda ngo rwaba rufasha M23 muri Kongo, ariko ni birego u Rwanda rutahwemye kugenda ruhakana umunsi ku wundi. Byose kandi biraba mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi mike ishize perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko yiteguye kuba yatangiza intambara ku Rwanda mu gihe ibindi byemezo byose bitagira umusaruro bitanga nk'uko byagiye bigarukwaho. Hanyuma mu yandi makuru, uvuga ikinyarwanda wese si umunyarwanda ati mugomba rero kubimenya. Umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yibukije abanyekongo ko abavuga ikinyarwanda le rwandophone bose atari abanyarwanda. Ashimangira ko ibyo rero ari byo abanande bose bakwita abagande. Ibi rero General Sylvain Ekenge bitangaje muri weekend ishize, agaruka ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho umutwe wa M23 wiganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda nurutse kwigarurira ibice bitandukanye birimo centre ya Rucuru n'umujyi wa Kiwanja. Ku kijyanye n'ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, benshi mu banyekongo ko bafata nk'abanyarwanda ndetse ugasanga kenshi batotezwa bitwa abanyarwanda. Umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge yabujije ko abavuga ikinyarwanda bose bitavuze ko ari abanyarwanda. Yagize ati abasirikare batari abanyekongo, ati nyakubahwa, ati Muyaya wari umuhagaze iruhande yatubwiye Kiwanja ati ni igice kwivanga, ati ni igice cy'ubuzima, atahari muri uko kwivanga hari abanyamahanga binjiyemo, ati ni strategy yo hakurya, ati ariko mugomba kumenya ko mu basirikare bose, ati mu bisirikare byose byo ku isi ibyo ushobora kubisangamo, atari ko twe dufite impuguke mu gisirikare zishinzwe kumenya abatari kumwe natwe bose. Akaba General Sylvain Ekenge. General Sylvain Ekenge yakomeje avuga ko bo mu gisirikare batamenyereye kuvuga byinshi cyane ku bikorwa byabo, ahubwo hari ibikorwa bakora bucece. Ati igisirikare ntikimenyereye kuvuga cyane ariko kirakora, atari ko mu byizere, ati uvuga ikinyarwanda wese si umunyarwanda, mugomba kubimenya, ati kubigira mu mutwe, atahari imipaka hose, atahari imipaka hose abaturage baba bari hagati y'ibihugu, ati niba atari ibyo mwavuga ko abanande bose ari abagande, cyangwa mukavuga ko abantu bari muri Nord Ubangi ari abanya Centrafrica, kandi bavuga ururimi rumwe n'umuco umwe. Atubwo rero yavuga ku ifatwa rya Rucuru na Kiwanja. General Sylvain Ekenge yasobanuye ko yari amahitamo y'igisirikare iyo kureka ibyo bice bigafatwa hatabayeho imirwano, kuko igisirikare kitari kwemera kurwanira ahantu hari abaturage kandi inshingano zabo za mbere ari ukurinda abaturage gusa. Yijeje ko bagiye gukora ibishoboka byose ibyo bice bikaza gusubizwa mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda haravugwa ituze, mu gihe kure yaho gato hakomeje intambara hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo. Muri iyi minsi uyu mupaka ugenzurwa n'abasirikare ba M23 nyuma yo kuhirukana abasirikare ba leta. Ijwi rya Amerika ryahohereje umunyamakuru waryo Ignatius Bahizi ukorera i Kampala. Mukanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira uko yahasanze hifashe. Ubungubu bwana Edi, hano ku mupaka wa Bunagana tangiye kwira. Kwa kabiri rero hano hari isoko rinini cyane rihurirwamo n'abanya-Uganda ndetse n'abakongomani, ariko mu bihe bishize mu gihe hari intambara isoko ryerera twe ritagikora, ariko
nagize ahangaha abantu batangiye gufunga imizigo yabo kuko bari bitangiye kwira kandi hano bashiriye mu kwabo kuko iyo bigeze saa 2 nta muntu uba uyemerewe kuba akiri hanze ariko byagaragara ko hari abantu benshi ubuzima bwagarutse abantu bari gukora ibikorwa bisanzwe amaduka yafunguye abantu bakuza mu soko bava muri Kongo bakongera bagataha no muri Uganda bagacuruzanya nk'uko byari bisanzwe nubwo tuzi neza ko ku ruhande rwa Kongo ubu hagenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ibyo nibyo nashakaga kukubaza, aho ku mupaka ninde uhagenzura? Ese abaturage bava ku ruhande rwa Kongo binjira muri Uganda ndetse n'abataha icyo gihe bigenda gute? Ninde bereka impapuro z'inzira? Ninde urimo kugenzura uwo mupaka? Mu by'ukuri nta byo gukoresha impapuro z'inzira biriho ubu ngubu kuko kuvaho ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwakuriwe hariya ku mupaka ku ruhande rwabwo hakajaho M23 bakaba ariyo ihacunga ibintu byo abinjira n'abasohoka gukoresha impapuro z'inzira byabaye nk'ibivuyeho kuko na Uganda hise ifunga ibiro byayo by'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Ubu ngubu ni ukwinjira ugasohoka nk'uko ushaka ntawe gukoma imbere. Ku ruhande rwa Uganda hana n'ubu urumva ko abantu batembera bagenda ni benshi cyane. Abasirikare ba Uganda nabo ni benshi batangiye kuzenguruka muri uyu mujyi nyine bacunga umutekano kandi ku ruhande rwa Kongo naho urabona abantu bari barimo kuva mu isoko bikoreye imizigo basubirayo barimo kwambuka binjira muri Kongo naho kuko hano hari amatara. Ku ruhande rwa Kongo naho urahabona abasirikare twavuye ko ari abasirikare ba M23 bahacunze. Igihe iyo ntambara yuburaga muri ako gace twagiye twumva amakuru y'ibihumbi by'abaturage b'abanyekongo bahunze iyo ntambara. Kuva ubwo uyu mutwe umaze kwigarurira ako gace ndetse umaze no kwigarurira utundi duce twinshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage baba barashoboye kongera gusubira mu byabo cyangwa se baracyahunga nk'uko byari bimeze? Mu by'ukuri abaturage benshi wavuga ko bamaze kwambuka hakurya basubira iwabo kuko nahoze nganira na bamwe hano ndetse n'abayobozi hano muri Uganda bambwira ko abaturage benshi ba Kongo basubiye iwabo. Ariko urabona hano ikibazo gihari, intambara iraba ikongera igahosha ikamara nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri ikongera igatangira. Ubwo rero abantu iyo bamaze guhunga akongera akaba amahoro barongera basubira iwabo. Nk'ubu kuva mu aho M23 yafatiye Bunagana ku ruhande rwa Kongo abantu benshi bari baratashe barasubiye mu byabo baratangira ubuzima busanzwe. Ariko iyi ntambara ngiye kuvura ejo bundi barongeye barisuka bazi ko ishobora ko FARDC ishobora kuza noneho igakuramo M23 ahangaha. Ariko ko bitabaye abantu bose bari bongeye guhunga basubirayo bari mu byabo hariya muri Kongo. Ariko hari bakide bumvise bagize ubwoba batinya guhunga buri munsi bahunguka bemeye kuja mu nkambi ya Nyakabande ibirometero 15 kuva ahangaha. Ubwo baracyakomeza hari Nyakabande ariko abenshi basubiye mu byabo. Muri iyi minsi haravugwa abahunga iyi ntambara ariko bahungira kure ya Bunagana, bo barajyayo? Hari undi mupaka muto uri ahitwa Kitagoma nukumanuka nko majepfo ya Bunagana. Naho hari umupaka witwa Kitagoma aho bahindutse kufata niho abantu bahunze bwa mbere. Abaho ntabwo bari barigeze bahunga, barahunze abenshi bahungira muri Uganda. Ariko amakuru dufite nuko nabo bose ubu abenshi bamaze gusubira iwabo kandi ko ubuyobozi bwa M23 ndetse ishikacya M23 cyatangiye no gushiraho abayobozi b'abaturage ku buryo ngo ubu hari amahoro. Ariko ubu ngubu hano ku mipaka hafi n'imipaka ntabwo wakumva urusaku rw'amasasu mirwanimo kubera kure gato ku buryo abaturage baha bafitemo agahenge batarimo kuko. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nagushimiye cyane ku bw'aka kanya. Murakoze cyane bwana Edi Rwema. Barakoze rero Edi Rwema na Ignatius Bahizi kuri iyi nkuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaganira kure intambara ya M23 yobuye aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igasaba ko imirwano ihagarara bidatinze. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibyago byagwiririye abaturage b'inzirakarengane kuva intambara itangiye ku itariki ya 20 y'ukwezi gushize, birimo kwicwa, gukomeretswa no guhunga ibyabo ari benshi. Itangazo riributsa ko M23 iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye.
rivuga ko Amerika yamaganye iyi ntambara yivuye inyuma kandi ko isaba ko imirwano ihagarara bidatinze no kuba